Rĩrĩ mbura nene ya El Nino ĩthiĩte na mbere kũgũmĩra icigo itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ, kaunti ya Tana River, mĩhang'o ya ũhonokania no ĩrathiĩ na mbere, rũhonge rwa mũtharaba mũtune rũgĩtongoria mĩhang'o ĩno. Mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa mũtharaba mũtune gĩcigo-inĩ gĩa Gĩcũa-inĩ Hassan Musa augĩte kaunti ya Tana River nĩ ĩhutĩtio mũno nĩ mũiyũro ũyũ, akĩũria andũ othe arĩa marĩ matũũra marĩa marĩ hatĩka-inĩ ya kũhobanĩrio nĩ mũiyũro mathame narua. Ikiwa hali itaendelea namna hii, uko uwezekano kwamba itahitajika nao mbali na boti tutumie chopa, kwa sababu sehemu nyingine inakuwa ni vigumu sana kufika. Leo tumeweza kutoka sehemu ile tuliotoka, tumetumia lisaa zima kufika hapa na kurudi tutumia saa zima. So kuna vijiji vingine ambavyo mpaka sasa hivi hatujafika sehemu hizo. Kwa hiyo hizi ni tahadhari ambazo tunazitoa kwa jamii ambazo ziko katika sehemu hizi, waweze kutoka haraka iwezekanavyo. Na sisi kama shirika la Msalaba Mwekundu na mfadhili mwingine yoyote ambaye yuko tayari kuwasaidia jamii hawa, huu ndio wakati wao. Hĩndĩ ĩyo aikari arĩa mahonoketio nĩ mambĩte gũthamĩrio icigo-inĩ iria irĩ igũrũ kũrĩa mũihũro ũyũ ũtangĩkinya. Hawa wananchi ambao wamekuja kuhamia sehemu kama hii, tunatarajia serikali national government ama county government wapate hati miliki ili waweze waishi area hii ili shida kama hii isije ikarudiwa tena. Oho, aikari aya nĩ magunĩkĩte na ũteithio wa irio hamwe na indo ingĩ cia bata kuma kũrĩ thirikari ĩkĩnyitanĩra na ikundi ingĩ cia wendi mwega. Bado watu wanaendelea kutolewa kwa maji, wanaendelea kufika, na tunashukuru Kenya Red Cross wanajaribu kuleta mahema, wanajaribu kuleta vitu ambavyo vinaweza wasaidia mwanzo. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Abdulhakim Gachagua.